Siyabingelela bazalwane egameni likaJesu uKristu waseNazaretha. Thank you so much for tuning in. Igama lami ke ngu-ST Okadlamini. Siyambonga uNkulunkulu namhlanje esisiphile leli thuba leli. Siyabonga kakhulu bazalwane, uNkulunkulu ke akanigcine anibusise lapho emakhaya. Siyabonga kakhulu ke bazalwane. This is another beautiful day and we are joined by i-guest ethu entsha eqalayo ukufika la kithi la namhlanje. Siyabonga uNkulunkulu namhlanje ngomsebenzi wayo. Lokhu qhubeke njalo. Siyabonga kakhulu ke bazalwane. Before we start our show, I would like us to pray because yonke into esiyenza la asizenzeli thina kodwa senzela the creator. So kuzo zonke ingxoxo ixoxwa la sihlezi sifisa ukuthi mazifinyelele inhlizweni zabantu, sithinta inhliziyo zabantu ngokuhlukahlukana kwazo, kondleke imiphefumulo njalo njalo. So siyabonga ke bazalwane, ake sibonge uNkulunkulu ke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Father, we thank you in the name of Jesus Christ. Siyakubonga moya ingcwele uNkulunkulu wethu namandla onke ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. UNkulunkulu awunalo iphutha, konke uyakwenza ngokwamandla akho, futhi akekho okuqalelayo even esikhathi nendlela owenza ngayo. Ukhandile isikhathi maqede wangalimithwa isikhathi. Siyabonga moya ingcwele uNkulunkulu wethu namandla egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Nakule testimony yanamhlanje we pray, my Father, udumo mayilibuyisele likhombe kuwe ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga baba wethu omuhle, uNkulunkulu wethu ophilayo, uNkulunkulu wethu ingcwele. Amandla nodumo nenkazimulo konke kungokwakho. Siyabonga baba, asinakho nokuzibonga ke ngawo wonke umsebenzi wakho omuhle owenzayo. uNkulunkulu wethu ingcwele, bathi besibonga thina sibuyisele kudumo. Siyabonga baba wethu ingcwele ngegama likaJesu. You share your glory with no man in the name of Jesus Christ. Siyabonga baba wethu in the name of Jesus Christ. We thank you, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. Siyabingelela ke bazalwane once again egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ke. Ningakhohlwa ngomhla ka-25 October sizobe silaphana eDlamini Multipurpose Hall, la khona siyobe sikhonza uNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Memekani ke bazalwane egameni likaJesu Kristu ngomhla ka-24, 25, 26 imvuselelo yomthandazo eSoweto Inkonjane Primary School siyobe silapho. 24, 25 then 26 it's going to be a night of prayer. Memekani ke bazalwane kuphina kuphila nisuka khona. Siyabonga egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Namhlanje nginosisi oqalayo ukufika la namhlanje. Angithethe lithuba ngimamukele bese ngimbingelela. Sisi, ngiyakubingelela. Amen. Uyaphila? Ngiyaphila. Ngiyaphila kakhulu. Ngicela nje ukwenza nje ukuze ukwazi ukukhuluma straight direct to your mic. Ukuze bakuzwe kahle bazalwane lapha emakhaya. Yes. Uyaphila ke kodwa? Ngiyaphila futhi. Siyaphila kakhulu. Asikwamukele mama. Sibonga uNkulunkulu ngokuthi ufikela uzoba nathi la namhlanje. Kwabaqala ukubona nje mhlambe sinoba namhlanje. Hayi. Ngiyabonga nami. Igama nguEleni Ngwenya. Yes. Ngihlala eSoweto. Okay. Ezola. But ukubuya kwami ngibuya eZimbabwe. Okay. Yes, siswami namhlanje uthe awuzivakashele lapha kwi-show yethu, show yabazalwane kangithi nje platform yabazalwane at large, from different denomination la khona abazalwane bahlangana khona ukuthola izinto ngokuhlukahlukana kwazo. Namhlanje usilethele i-testimony yakho othe uphe uze uzosipha yona i-testimony yakho about ubungoma, if I'm not mistaken.
Yebo. Yes. Mhlambe ke mama usithatha usibeke ke mhlambe wena urelate kanjani nobungoma kuze kufinyelela khona ke inkosi isikhipha khona isikwenzo wayo. Okay. Kusho angazi ngaqala bongoma ngiqale Na siqale nje la iqala khona. Yes, because ngiyabaza abazali bami labahlupha bazobe sebethe hey no khona okusalile awumnike kazange isikhathi esanele njalo. So la qala khona nje silande khona up until ize ifinyelele la esikhona khona namhlanje. Okay. Yes. So ngizoqala ngokukhula kwami. Yes. Ngikhule ngihlala nogogo. Okay. Umamami ubekhona but ubengumuntu osebenzayo behlala emsebenzini. Okay. And mina bengihlala emakhaya. Okay. Umamami yena ehlala eTown. Okay. So bengikhuliswa ngugogo. And ugogo wami ubengumuntu oright. Okay. And okwazi ukukhulisa abantwana. Ngikhule ngenhlonipho. Yes. But mina yimi ebengisuka angazi kumbe ngisathane oyini. Bengumntwana othanda ukulwa. But ngikhulele emzini oright. But mina ngithanda ukulwa. And ubungeke usho ukuthi ngiyintombazana. No. Indlela bungakhona. Hey. Angazi yazi bengilwa nabafana. Like molu ulwelani bangwani. No, like laphana bekuba i-competition uke wabona ukuthi mawuyintombazana vele ungafuni ukuthi wena uyashaywa. Kumele uzilwele nawe. Okay. And ungamisani namanye amantombazana. Kumele umisane nabafana. Babafana. But into emangazayo bengithule. Ukuthi umuntu obuye kudeni uyathi liyamsukela. Yazi bengine respect angithi. Ebengasomuntu obangumsindo no. But bengisilwa. So abantu babethi mabebuya noma kuba nama report bebengabelieve bethi bayanisukela ngoba mina ngumntwana ne respect o right. Yeah. Kodwa bengazi ukuthi mina ngiyashaya. So ugogo wami behlala ethetha amacala ubebiza ugogo wami ukuthi ubethetha amacala nje sonke isikhathi. But kwaze kwafika isikhathi sokuthi ngiyasuka kugogo wami ngiyangapha kibo kababa. Okay. So kibo kababa besihlala no mamncane kababa. All right. Because ugogo wami uzala ubaba washona kudala. Angimazi even umama wami naye kamazi ngoba ushone ngabo 81 or 82 mangaphamanisi. So ubaba wami wakhuliswa ngumamncane wakhe. Okay. So umamncane wakhe ikwabe sesithi kungcono sibuye mina no sister wami azosikhulisa naye because ube nabantwana bakhulileyo. So uyabona ubedinga ukuthi naye kube nabantu axoxa nabo uyabona so wathi uzokhulisa thina. So wasithatha mayesithatha laphana enina besebenza eTown. Okay. Yena wabese sihambisa ngapi emakhaya emzini wakhe. Okay. Sayahlala nabantu ababheke ini umzi wakhe. Yena wayebuya like ngama holidays. Okay. So masifika emzini wakhe yo bekune respect bebengama Christian. Ngaqala ukuyisontweni. Assemblies of God. Okay. Ngapha gogogo wami ebengikhulele khona bengisonto eRoma. Okay. But mase sifika ngapha sase si Assemblies of God. And ngafika umntwana lwana othanda isonto bengicula nasesontweni. So beku right Assemblies of God beku right. And then sahlala lapho kwabe sokufika isikhathi sokuthi ubaba uyabuye uzosithatha. Okay. Yabona. And ubaba maye uzosithatha akazange like wacela ipermission ku mamncane wakhe ukuthi sengifuna abantwana ngizozigcinela ngithi. Okay. Wabuya wazosithatha engakwazi mamncane wakhe. So sabe sesihamba kobaba. Masifika kobaba ngale ayi into zatshintsha. Ubaba bekuhlala step mother wakhe. Ubaba yena wasuka waza ngapha South Africa. So ngale bebesonta isabatha. Okay.
ya nakho safika sasonta eningazi ngicula nasesontweni umna wami wayicula nasesontweni but kwabe sokusiba ne different lapho mina ngasuka ngagula ngangigula brother ngangine chicken pox like uyabona liyane esibhedu umzimba wonke uyabona esizilonda liyana nganginjalo so kusho ukuthi umama wami kwasokusiba khona umuntu omtshelayo nogogo ukuthi no amande othatha abantwana lizofelwa ngabantwana cause ngale ikhebe benganayo ko baba angithi baba kekho kulogogo akekho umuntu ongaba nendaba nathi khona babe ngasibo bantu laba aba violent Yes. but uyabona abantu laba abangana care nomntwana ukuthi ugezile unjani no babe nganandaba nakho lokho angithi kwakunjalo so umama wabe sebuye ezosithatha Okay. mama ezosithatha sabuyela back kugogo ozala umama Okay. masibuyela ngale kugogo hayi ugogo wafika wasikhulisa ngoba ugogo nguye osikhulisile kahle kahle enema esikhulisa laphana mina lokho nginjalo ngingumntwana olwayo ngithi but hayi kwabuya kwatshintsha ngase ngiba umuntu angazi because okuyikukhula ukuthi lokho engikhula kancane lokho engikhula kancane okay sahlala kugogo wasikhulisa ugogo babuya futhi abakibuka baba komamncane wakhe Okay. umamncane wakhe sechonile ngithi so mayisechonile lapha na before achone wabatshela ngesikhathi mayigula ukuthi ngicela lithathe abantwana baka umntana mangithi Yes. libakhulise libafundise ngoba sinsili nalinga labantwana libakhulise nini babuya bazosithatha so sithema sifika ngale uanti wami akanamntwana and uanti wami akananembeza ubamncane wami ube nomntwana ube mncane umntanakhe ubamncane wami ube bully ube abusive wang abuse ubamncane wami wang abuse yazi ukuyabona mangumntwana like ube ugcina umntwana lwana ongathi like engathi ngumntwana lwana osunolaka uke wabona Yeah. the way bamncane kade entreata ngakhona uyazi ubamncane wami ube sejikile wamphatha like njengomfazi omdala okumele kade into zonke zasendlini bengimeka sure ukuthi ngiyacleana before ngiyesikolweni like isikole bengifunda kuso besisiba nama uthola ukuthi this week ngine ekseni ngishayisa emini next week ngina emini ngishayisa ntambama ngithi so bengithi mangina ekseni ngizohamba ngiyesikolweni then mangijika lapha ngishayisa ngo12 mangijika kuzomela ukuthi ngiqala ukuba busy ngama veggie wakhe kuzomela ngihambe ngiya twayini ukuya gayisa imilimili angazi ukuthi lapha lekubiza lengathi yini like ukuthi umbila mangaka grindwa lapha yabona Oh yes, yes, yeah. Le khandi milimili. Ngiyayibona. esobe ngiphatha i20 kg ngiye khona esigayweni 20 kg and at that time bengina 14 years mangaphambanisi Sure. 14 years so ngambe ngiyothatha imilimili uma kungasimilimili ngiyothatha inkuni yabona maybe I distance yakhona sengathi from yabona mawusuka Joburg usiya Melville Yeah. I distance yakhona ibingaba njani mphethe ekhanda Sure. ubamncane wami ubenganandaba engishaya so kwaze kwafika isikhathi sokuthi no it is enough ngiyamshiya ubamncane ngoba the way amphatha ngakhona sengijike ngaba umuntu omdala and ngangiphume neringworm ilokhu ngidla yahamba but ubamncane wayengana care ukuthi ethi asambe eclinic or sambe doctor ubengana care ubenganandaba yazi ukwabona ugcine sukhathalelwa ngama neighbors but ngapho hlala nomuntu omdala but bengana care so ngabe sengisiya kukhulu wami vele abantu basebentshelile ukuthi no wena hamba because babebhekile ukuthi ngiyahlupheka yazi babebhekile so vele basebevumula ukuthi no
mabe ngikho hamba wena. Okay. So bathe mabengekho kwakumele ngingene esikolo ngo12. Ekseni bashiya imali ukuthi nginjani ngihambe esigayweni. Then mambuye esigayweni ngizobuya ngisiya esikolo. Mina just imagine ukuthi ngathatha imali yabo ngayibeka. Angizange ngaba nengqondo lana yokusela ukuthi umbe ngithatha imali yabo ngisebenzise no. Ngayithatha ngayibeka imali yabo. Ngaphuma ngahamba ngakubani kukhulu wami. Okay. Ngamtshela sonke istory umkhulu wami ngamtshela sonke istory. So umkhulu wami wasesithi uzoyenzani? Uzobiza i-meeting. Ubamncane abuye bazokhuluma. But ukhulu wami naye washo ukuthi yena ubengayithandanga indaba yokuthi siye kuphi kubamncane because ubamncane lo bengasiye ozalwa nobabami. Omama babo yibade bengama sisters. Uyabona? So benganakhena. Okay. So mina ngasembona ukuthi no soku late. Lapho umkhulu azobiza khona i-meeting ngizobe nginjani uzongibulala phela lo bamncane. Ngabe sengihamba endlini kagogo wami. Ugogo wami wantshela ukuthi kwakona ngihambe ngiyothatha imali kuma laba barentayo. Ngabe sengihamba banikeza imali ngithe mangibuya ngabuyela ngale kubamncane because ngangisiyathatha impahla. So ngathi mangifika ngale ngahle ngalala mpheka vela. Ngapheka. Ekseni bona mabephuma mina ngithatha umntana nabo ngamshiya nestido. Mina ngathatha impahla zami ngaphuma ngahamba. Ngabe ngidlula kukhulu ngamtshela hayi khulu mina ngiyahamba. Imali ngitholile ngeke ngisakhona ukulinda. Yikho kubuyela kwami ngisiya kuphi kugogo zala umama. So mambuyela kugogo zala umama. Angisazange ngafika ngahlala isikhathi eside ugogo zala umama. Oh maybe ngahlala angisazi ukuthi 1 year ngabe ngayifika angisazi but angisihlala ngesikhathi eside. Yikho ngabe sengiyabuya ngapha eSouth Africa ngibizwa ngumamncane wami ukuthi ngizomgadela ingane. Decide, okay. Ehe. So mangibuya ngapha ngabuya ngasebenza because umamncane wami ube sapreg that time. So ngasebenza just okwesikhathi sonese engakabi nomntwana. Okay. Ehe. So ngasebenza kusho ukuthi ngasebenza 3 months then umamncane wabe sethola umntwana ngabe sengiqala ukugada ingane yakhe. Yabona? So hey nakho kwabanzima ukuyabona ukuthi ma ubusujwayele futhi ukuthi noma ungasebenza ngesikhathi eside but ubuzisebenzela ukunzima ukuthi uyeqala lawulwa ngomunye umuntu ukuyabona. So umntana ke ngamgcina amsho 1 year angazi ukuthi wayini ngayifisa angazi ngabe sengiya dinga umsebenzi ngathola umsebenzi ngabe sengidinga indawo yami nami ngahlala endaweni yami. So lapho mangihlala endaweni yami isikhathi ngaqala ukusebenza nami ngabe sengihlangana ne-boyfriend. Yeah, so isikhathi sahlala sonke ngabe sengiba nomntwana saba nabantwana abayi2 but wasobe sifika isikhathi sokuthi ngiyasuka besihlala eCresta sasuka eCresta sayi Cosmos City sasuka eCosmos City mina ngabe sengisiya eSoweto ngoba abantwana bami bafunda eSoweto. So ngabe sengisiyahlala eSoweto. Hey. So masiqala eSoweto yikho ke lapha ijeni yami lapha eqale khona. Bengumuntu osebenzayo bengingumuntu ohambayo nase church ene bengumuntu okhulekayo. But ukukhuleka kwami ngicabanga ukuthi beku empty. Ngoba bengihamba nakuba prophet nezinyangeni. So ngabe sengihambe esontweni bengikhuleka impela isonto ade ngisonto bekukhulekwa lanxa ibingekho holiness ngwana holiness esontweni yakona ngithi but bekukhulekwa uyabona. Ehe. So bengingumuntu lwana oba nama vision. Ehe. So even namaphupho ngiba namaphupho impela. So kwabe sokusiba khona umuntu othi hey yazini asike sihambe uye uyezwa ngempilo yakho ukuthi wena unjani kwenzakalani empilweni yakho. Yabona? So angizange ngiyale ngoba umuntu ebuye ngitshela cause njengomuntu wama vision umuntu wamaphupho uyabona. So ngasuka ngacabanga ukuthi hey
zikhona maybe into zami ezitraphiweyo because uNkulunkulu bengingakabi kwazi ukuthi vele makukhulunywa ngoNkulunkulu yini kahle kahle noma even though bengisonta but bengingakwazi kahle kahle so wabe buya umuntu wangithatha sahamba endungisaphi esangomeni isangoma sakhona nasesontweni ngumfundisi uyaprofita nokuprofita hey my dad yes masifika khona vele sifika nje wahle wathi kimi yebo mthandazeli yabona esho kimi ngathi wayothi mthandazelo wabethi hayi ngiyakubona phela wena unesipho sokuthandazela kumele usize abantu kumele ukhulekele abantu but ngiyabona ukuthi kuhlangene ledlozi phakathi but ngizokusiza yabona angizange ngiyale brother cause ngasuka ngacabanga ukuthi hey yazi siphe engilaso mase ngikhulekela abantu uyabona kwasekungathi kufuna kuba like i-competition nje ngase ngifuna nje empilweni yami yabona ngavuma ngiyalanga ubaba lo vele wahle wangifaka nasesontweni yakhe ukuthi ngihle mphenduke esontweni yakhe ngishiye ngapi abazalwane nga ngibuye eapostolini so okay manje masengiqala ijeni yami ke lo baba lo waqala ukunikeza izihlahla konke izwatsho mina lezi zinto azingisebenzeli brother ngangithi mangifika ngizisebenzisa kube ngathi ngisifakela ukuhlupheka kakhulu empilweni yami but kube khona inhliziyo engithi hayi wena ungamameli lokho wena carry on ngejeni yakho okay ubaba lwane nginikeza izihlahla ubaba lwana wabe sentshela ukuthi uyabona ukuthi kuyaliwa lapha phakathi kwesithunywa nedlozi so kumele ngisicele emadlozini ukuthi beze beyivule indaba yami yokuthi ngibe yini umthandazeli angithi okay hayi ngavuma phela lama ngithi angazi lutho ngiyavuma nami ngavuma ubaba lana manje waqala ukuthi kumele uzoyenza umsebenzi lo esiwenzayo ngithi ngokuthi abantu abadala bemvulela indlela zami njengomuntu one gift of prophecy something okay hayi ngiyalanga ngavuma so wabe sesithi kungcono okwamanje umsebenzi ungakafiki carry on ngembiza lezi engunikeza zona kwakuphuzwa izimbiza brother kwakufuthwa kwakuthwani cleanwa neziso kuphalazo isonto yazini okay hayi ngenza kanjalo nami ngase ngimntulwana oshaya angazi mbe yazi ithiwa isithundu ngase ngishaya nesithundu into yamangazayo mangishaya isithundu angithi ngase ngiqala ukubhema isinefu angithi yabona ukuthi isithundu lezana sihlanganisiwe like into zesintu eziningi yabona phela mangishaya into zesintu leziyana nogwayo uyafuneka eduzane so ngase ngibhema nesinefu then kwabe sokufika ilanga lokuthini kumele kwenziwe umsebenzi kwakunguDisemba so umsebenzi lo kwakumele uthi ngiwenze ngoDisemba so mina ngase ngithi no ifamily yami abakwazi nami imali anginayo it is linde ngithola imali then ngizoyenza umsebenzi because yena wayefuna ngehlanganisa lelinye ithwasa umsebenzi wakhona ngoba phela nje unamathwasa amaningi so ngase ngithi hayi mina ngizowenza ngiyi1 umsebenzi wami but ngangikhontina ngihamba kuye sase siyagida brother mina ngikwazi ukugida but ngafunda ukugida ngoba ngabona ukuthi like ma usu engage umoya lo angithi noma ungakwazi ukugida uzobakwazi phela sungena idemoni uke wabona uzogida uzobakwazi vele so sasihamba siyegida kubaba lwa ngoba sasithi masichayise church just imagine sichayise church bese siyendlini yakhe siyagida ngapha siphume church so mase siye church vele ngama mphethe ibag mphethe into zokugida mphethe ichoba mphethe
Kuthiwa yini ubuhlalu, ngiphethe amabhayi, ngiphethe inenduku. Sesiyagida phela masiphume esontweni. Yazi okay, kwabe sokwenza umsebenzi kaloko kwakumele ngimixe nayo umsebenzi. Wayenza umsebenzi wakhe and mina ngizange ngihambe emsebenzini wakhona. Wayenza umsebenzi wakhe, owami sawuhlelela ilanga ukuthi sizowenza ngoJanuary. So lapho bekunguDecember. Ngingakawenza umsebenzi brother, ngisalungiselela. Yikho ngathi mangilele ebusuku. Kwabe sokuyabuya iphupho. And iphupho lakho nalabuya kwangathi like ivision. Into engizibonayo nje ku screen engathi ngibona something ku screen. So kwaqala kwavuka ivoice. Ngizwa thwa God is angry. Ukubona ukuthi like makufika ivoice uyaba novalo like ukuthi kwenzakalani ibuyapi. Kwathiwa God is angry. Mina ngaphendula ngathi uNkulunkulu uzondile. Wathi ngathi indaba. Wabe sesithi okay. Waqala wafaka ngabona like ngathi ngibona ku screen. Ngabe sembona ama celebrity lapha eSouth Africa angu3. But angeke mention amagama abo because angithi but bayi3 and ngabafazi bodwa. One, she's a gospel singer, and the other 2 bayizangoma, and ngabantu laba like aba popular lapha eSouth Africa uyabona. So then lo igospel singer akazange wangitshela ukuthi yini inkinga yakhe, angithi but wangitshela ukuthi umzondeli. Laba abayi2 wabe sembonisa like waviewa indumba zabo. Yonke into, everything iphakathi, everything wangibonisa. Wathi uNkulunkulu akufuni lokho. God is angry. Yabona? So mina kimi akufiki ukuthi okay ngoba nami ngisiya lapha maybe uNkulunkulu ungizondele kulokho yabona. Mina ngithi sengikwazela bana angibonise bona indumba zabo. Okay. Ngase ngithi okay. Hey, cause into engazibona phakathi zazithusa zazisabisa man. And then wavala. Wabe sesithi nawe ukuzondele God is angry. Ngathi mina wathi uyazi wangibonisa ngigida. Ende ngiyabonga ukuthi mangigida into engangigida ngigqokile ngiyayibona. Ngamfaka iattire kanje. Uyayibona le? Yona leso. So bangifake iattire ngangigida. Yeah. Ngifake ubuhlwa yini? Lezi into ezinqatha lezi enyaweni lezi. Kuthiwa ngamani? Mahlwayi. Lokho okurasayo mawugida. Khona kuyana ukurasaya. Bengifake khona. So ngapha konke ama beats phela ngifakile. And at that time ibingakayenzeki into le ngangakazigqizi lezi zinto. But mina ngaqala ukuzibona ngapi ku vision le. Uyabona? Okay. So ngangitha abantu bashaya izandla. Bashaya izandla abantu bengiroundile so. Bashaya izandla. Kwathiwa God is angry. Kwaphela. Ngavuka. Yazi ngathi mangivuka ngathi phela yazi indaba yami iya ekudeni. It's not good uNkulunkulu akayithandi. Ngikhuluma ngiyiwani lapho. But mangikhuluma kube khona enye ingqondo yabona ethi hayi wena ungamameli lokho. It's just a dream. Akwenzeki lokho, it's just a dream nje. Wena move carry on ngento zakho. Yes. And phambi kokuba lifike futhi pho I vision le angithi ngangike ngaba namaphupho 2 angitshelayo ukuthi shiya into zokuhamba izinyanga, shiya into zokungena ngena. Noma uhamba izinyanga uhamba abaprofeti impilo yakho istakile ime one indawo. Ayikho into ephumelelayo empilweni yakho, shiya lezi zinto. Ngaze ngalethelwa like ne gospel song. Yabona? Okay. But kimi akuzange kwasebenza ngifuna uqamba amanga.
kwakukhona inhliziyo entshelayo ukuthi no lento ayikho right, kube khona inhliziyo entshelayo ukuthi hayi wena yenza izinto zakho. So mina nganilandela lethi yenza izinto zakho. Ngoba nabantu ngangithi mangibatshela ngithi babethi no wena ungugobela wena. Babembiza ngamagama abafuna ngawo. Abanye babethi gogo, abanye babethi gobela, uke wabona? Okay. So nami ngangithi mangizwa le into uke wabona? Ngangisiba like umuntu lwana oyithandayo Yeah. ukuthi abantu bambiza gobela. Abanye babuya bembize futhi gogo. Hayi kwakungichaza kakhulu. Okay. Ngathi it's fine. Ngizoyenza umsebenzi. Imali ithe mayisiba khona kwafika uJanuary. Ngabe ngithumelela ubaba lwana ugobela 3.5. And futhi akuzange kwaba yi3.5 ngoba kwaba khona ezinye imali phezulu engazi edayo. Ngoba mangingaphambanisi imali engikhiphe kubaba lwana. Angazi kumbe ngabe yafika ku 20,000. Angazi. So ngayikhipha imali liyana wahamba wathenga izinto. Thenga utshwala. Inyama yonke into ezodliwa. Like utshwala kwangama type and type kulabo vodka, abo Smirnoff, ama wine, utshwala besintu konke kwakukhona. So okay. Ngabe sengihamba ke ngisiyenza umsebenzi. Sho ukuthi kwakuyi Friday. Ngangishayisa emsebenzini. Vele mina ngahle ngaqonda khona. Angithi bathi ma usiyenza umsebenzi kumele ulale khona okunembiza zakho khona. Ngoba kumele uphahle. So akumelanga ulale ungekho lapho kunembiza zakho khona. So mina ngahamba Friday manje ngishayisa emsebenzini. Ngathi mangiqede emsebenzini ngahamba khona ngale. Mangifika ngale vele ngifika nje same time ugobela wahle wathi no qonda ebathroom uyogeza ngezihlahla kwenzela ukuthi siyongena kuphi endumbeni. Ngayenza kanjalo bayazonikeza izihlahla ngayogeza ngihamba endumbeni. Yazi masifika endumbeni laphana angikwazi mina into zokuphahla. Wabe sisithi phahla ngase ngithi no mina ngikwazi ngicela ningifundise. Wabe sisithi okay ngizobe ngikhuluma wena unilandele emuva. Ende kwaba njalo wayikhuluma mina ngimlandele emuva. Khuluma mina ngimlandele emuva. Okay wazibeka kwamba kwalalwa. Uthe ngo4 wabuya wazongivusa. Wathi vuka akumelanga uqalelwe ngabantu. Kumele uvuke first. Ngavuka ngageza. Yazi brother ngithe mangifika ngigeza. Ngapha ngigeza ngento zesintu angithi kodwa mina ngaqala ukukhuleka ngama-tongues. Ngakhuleka ngama-tongues. Okuthi liyana into engangiyenza ayifunakala liyana into engangiyenza. But mina kimi akuzange kwafika. Ngakhuleka. Ende yena uthini? Uthi kwakona no limbekelena njalo. Izithunywa zakhe nabogogo bakhe baya discuss. Just imagine. Uthi baya discuss. Okay. Ngaqeda. Ngithe mangiqeda laphana abantu baqala ukungena sekuzophekwa ende kumele futhi ngiphinde ukugeza futhi ngoba kumele ngiyethengelwa inkukhu. Anje uzothiwa kuyagezwa ngegazi lenkukhu. Inkukhu ayitholakalanga. Bayidinga ejobeke lapha. Inkukhu ayitholakalanga. Madoda. Ngageza ngewine. Okay. Manje umsebenzi sokuzomela uqale. Wabe sesithi ungcono ngiqala ukuphuza. Ngaphuza brother. Ngaphuza. Ngaphuza utshwala besintu. Umqombothi. Sabe sasinabanye siphuza nabo. Saphuza kwabuya nabanye ababuya emsebenzini babuya nabo baphuza. Ngadakwa. Nguyoyintshela ukuthi phuza udakwe dakisa amakhehla kini udakise nabogogo bakho. Angithi ngaphuza ngadakwa abanye sebegida manje angithi nayo uyambiza uthi kwakho na gogo uzoqala ukugida. Wayimbiza gogo. Ngathi no angithi lithe ngiphuza mina ugida ngikwazi. Ithi niphuze ngiqede. Ngaphuza abanye bagida. Uyazi kuthe ngemva kwe-hour I'm sure ngasukuma. Ngabe sengiyakuthi labagida ngicela limbonise ukugida mina ngikwazi ukugida.
bangibonisa kwangathi lento abayenzayo baslow mina yimese ngigida manje ngagida yazi ukugida kwami ngithi kwase kuyikugida lokuyano ongana control Yeah. ugida sunyathela wonke umuntu sebekubalekela abantu ke wabona Yeah. ngagida lavuka idemon that time ngangisho ukuthi le demon ngangithi lidloza ngithi but manje sengikwazi ukuthi le demon asomsto kaNkuluNkulu because it's abomination embusweni kaNkuluNkulu angithi into engcolileyo lavuka idemon ngakhuluma ngamprofeta abanye ngibatshela ngesintu ngapha kwabanye ngangisiba ngigokho kwabanye ngapha ngibe yisithunywa ngiba prophet amsho ngatshela abantu abafika 10 ngibatshela indaba zabo be believe babe ngayali babe believer nabo ukuthi ende into eyenzakalayo iqiniso impela because even namagama ngameshi namagama ayiwo impela ende abantweni engabaziyo uthola ukuthi maybe ngkhokho wakho or maybe ngumkhulu wakho ngilibiza igama lakhe uyabona so okay kwathi mase ngizoqeda ukubatshela indaba zabo yisikhathi lapho ke idemon elakhuluma khona ukuthi yo ngoba lo mntwana engumuntu okhulekayo ende lo mntwana akafuna into zomsindo ende lo mntwana ngumuntu ofuna ukuhlala ekhuleka sonke isikhathi sicela usenzele ifavor sicela usithengele ubuhlalo baqamba wonke amakhalas konke intonga induku konke ichoba baqamba wonke amachoba bafunayo ukuthi ufuna ichoba lenkonkoni funa isiphandla sebhubesi bafuna konke amasonga baqamba konke into abayifunayo ende konke baze bathi ukuthi thina singama thoya ngamanguni something khona lokho yo bakhuluma konke bathi sicela sifundele lokho just ukuthi sibe ne visitation nje empilweni yakho ngoba siyazi ukuthi wena usomuntu walezi zinto kodwa sicela ukuthi uphinde usenzele umsebenzi next time and next time wenza umsebenzi omkhulu kube nezingungu yabona basho kanjalo so mawuphuma lapha ungaphuma ungaqokanga kumele uphume ugqokile impahla zakho ende kwaba njalo sathi masivuka ekseni umsebenzi usuphele before umsebenzi uphele futhi angithi sabe sesihamba emfuleni ngale kuyabe kusiyalahlwa phela ngale amasweets konke amathambo la kade edliwa ngabantu konke lotshwala busiyaphosa emfuleni lapha yazi brothers thema siqeda ukulahla emfuleni lavuka idemon labonga yazi labonga yazi everything eyabe ise family eyenzakalayo ngithi lakhuluma ngakho ngisho nomsebenzi wami ngisho even nemali engibambayo leyakhuluma okay saze safika eflatini eHebrew then sithema sifika laphana bafika banithela ngamanzi ngaphenduka kuba yimi ngaba yimi ke manje ende masifika khona lapho benithela ngamanzi ngale sebeshaya amapiano sokuyiphathi badakiwe abantu bashaya amapiano badakiwe bashaya amapiano okay sathi masifika lapho hayi kwa celebrate ke ngamapiano ke la then kwazofika isikhathi sokuthi abantu bahamba thina abanye salala ke lapho savuka ekseni siye church ngaphi ibhabhalazi phela sidakiwe so mase siye church ngale hey mina kwaqala kwafika kimi ukuthi no uyabona lento engiyenzileyo yazi bhuti ngazibona ukuthi sengingcolile kahle ngazibona ukuthi lento engiyenzayo uNkulunkulu akasekho lapha sengibuswa ngamademoni nje empilweni yami hayi ngalukhansela uhambo lwami lo baba lo angithi yabona ukuthi ngisase yitrainer la angikabi ngigobela ngisase yitrainer ngakhansela uhambo lwami lo baba lo ngangingasayi church ngangingasayi na kwakhe
even wonke abantu akade behamba lapha ngithi akade labo benama gift wabo kubona ngithi labo bakhansela babengasahambi ngoba babona ukuthi ubaba lo uyabagangela and ubaba lo aso ntwana kaNkuluNkulu kahle kahle ngemsebenzi yakhe bangasahambi. Uyazi ubaba lo wabe sengikhansela egroupini esontweni, just imagine. Akafonanga ukuthi abuze ukuthi why Ellen ungasabuye eChurch, why ungasabuye, no, wangikhansela. Okay, and angizange ngaba nendaba, wasikhansela sonke le family yami, wasikhipha egroup ebhukwini, asange saba nendaba, sathi no asisahambi. And leso sikhathi brother bese ngigula futhi. Ukugula kwami kwagula, angithi zathi masiphuma emsebenzini wayinike negobongo futhi wathi ngelishaya igobongo kumbe wathi 7 days, mina ngalishaya 1.5 day ngaqala ukugula. Ngangiba dizzy, ngizwe kunento ephakamayo esuke esiswini ibuye izongivala la ukuthi ngaphefumule. Yazi ngathatha izihlahla zakhe zonke wanikeze zona ngasifaka ephepheni ngazibeka le ukuthi angisazifuna. Ngaqeda lapha ngaqala ukukhuleka, phela sengikhuleka ke manje. And ukukhuleka kwami ngithi ngangingakabi kwazi ukuthi kunento ethiwa irepentance. Uyabona? Ngangingakwazi, but ngangikhuleka. But uNkulunkulu emuhle. Sometimes baqinisile ukuthi izimvu ziyamazi umnikazi wazo. Angithi ngakhuleka. So mangikhuleka laphana kwabe sokuyabuya iphupho elinye. Yilo lathi ngabona ngihleli nabanye abazalwane abazalwana ngithi not abe apostoli no kubazalwane impela. Bengibuza bethi Ellen, you are a child of God. Uyakhuleka. But why uhlanganisa le mithi? Yazi ngahlule kubaphendula. But ngaba guilt ngaphakathi kwami ukuthi lento engiyenza ingcolile. Okay, ngazithulela. Kwaphela. Ngavuka. Yazi ngaqala kuba ukuzisola ukuthi lento engiyenzileyo engcolile, uNkulunkulu akayifuni ende manje ngiphethe imithwalo ke wabona. Okay. Ngabe sengiyahamba esontweni. Ipostole yinye futhi. Okay. Laphana ngase ngihambela ukuthi bayontshela nje, bayongisiza nje ngoba phela sengigula ke manje. Bayongisiza. Yazi ngathi mangifika brother, abangazi. Ngaprofetwa abantu bafika 7. Belokho bentshela ukuthi woza lento lezolazo endlini sizozichisa. Wena umuntu okhulekayo, akumelanga ubambe lezi zinto lezi. And lezi zinto azifuneki kuNkulunkulu. Hayi. Yazi ngathini? Ngathi banamanga. Uyabona? Angithi mina ngamenza yadinga usizo ngale. Yeah. But banamanga. No, ngachiya. Ngamba isonto eyi1 kuphela. Wabuya futhi umngane. Wathi hey sis. Asambe komunye ubhuti futhi. Uzokusiza ke lo bhuti ngoba lo baba obedlala ngathi lo. But manje ngangasahambeli ukuthi ngifuna ukuyasizwa ukuthi ngifuna phakamisa isithunywa or ngifuna no. Ngase mfuneni lapha lento engigulisayo le. Yazi ngithema ngifika. Ngafika ubhudilwana ngamtshela istory sami. Ngangasela ndaba yokuthi yena mfuna ayingiprofita owangenzeni ngoba naye ubehlanganisa. Ube ngumswati. Ngumswati ubhudilwana. Okay. Ehe. So ngithema ngifika ngamtshela inkinga yami imphetheyo. Vela kazange alindi. Wavela wathatha isifutho ke wabona wathi ngiyengena esifuthweni. Sikhiphe lo moya lo ke wabona. So kwayenzakala kanjalo. Wathi ufuna ukukhipha lo moya. Ngahamba kubhudilwana msho ngihamba 3 days elandelana. Ngisiyangena esifuthweni. Then nithema sengena esifuthweni lapha sengiqedile indaba yami esifutho, ubhudilwana wabe sesithi okay, into zakho ngiyazibona ukuthi siqedile ngendaba lesifutho liphumile leli thunzilela ngithi. And for sure into le yayingigulisa ngithi angizange ngayizwa ngifuna uqamba amanga. Angizange. Yayingasabuyi izongivala. No, ayizange.
Okay. So kubhudilwana wabe sesithi sambe kuphi emanzini. Manje semfuna sekhuphula isithunywa sakho. Okay. Wasesithi no phambi kokuba sekhuphula isithunywa sakho ngibona wena wayenza miscarriage. Ngathi yebo ngayenza miscarriage but umntwana angimbonanga. Wathi yebo wambonanga because bamthwebula umntanakho. But angizange ngimphikise ngoba ngathi the time ima ngipregnant ngabona kubuya omama bangu 3 bezongitetisa. Yabona? So ngathi mangivuka ngesikhathi sakhona ngavuka impela ngumuntu obheke phezulu ukuthi like ibe ngingumuntu okhatheleyo yabona ukuthi bengise ku labor pain impela. But umntwana ngimbonanga. So ngathi mangivuka ku dream layer ngithi I'm sure kwahlala 2 days ngabe sengisiya ngena like ku period. Yes. So kimi akuzange kwafika ukuthi maybe kune miscarriage eyenzakele ngoba into yakho na yayi normal uke wabona. But ngabe sengihamba kuphi edoctoreni ngoba ngathi phela ngumuntu opreg. Akwenzeki ukuthi ngingene ngaphi ku period mina ngimuntu opreg. Ngithema ngifika edoctoreni, idoctor lafika lathi sis umntwana simbone. But you are still pregnant test positive. Angithi. So base bembhalela iletter banirefela coronation. Mangifike coronation still lokho positive. But mamfaka ku scan umntwana akekho. Uyazi brother into yakhona ayizange like nama doctor ukuthi besho ukuthi ungabe kuyini lento. Okokuqala bathi ngine nama fibros. Okay. So mabethi nama fibros bangenisa futhi kumtshina wakhona ukuthi ngambe ngiyocleanwa belapha ama fibros lawa ngithi kwabuya amanye ama results athi ma fibros ngine smaller pregnancy. So mina leso sikhathi smaller pregnancy angazi ukuthi yini lento abakhuluma ngayo. Ngabuza edoctoreni ngathi yini smaller pregnancy wabe sithi no uyabona like okuhlala khona umntwana kunama qanda akhule phezulu komntwana. Uyabona yikho okukuwe lapho. Okay. Bambisela futhi etheater. Ngaya cleanwa futhi. And phambi kokuba ngiye cleanwa etheater babe buya bentesta iCovid bekuyisikhathi seCovid. Iline yakhona ibe fainted ukuthi ngabe nginayo ngabe nginganayo. Uyabona so ngangakhona ukuthi ngiyongena etheater. Ngajikiswa 2 times lokho isitsho same thing. But August 3 yaba right ngangena ngaya clean. Then intema ngicleaniwe lapha ngabe sengisiya discharge. So lapho ngangichazela abani ubhudi lo ngumswati ongisizayo ukuthi story sami sahamba kanjani. So ubhudilwana wasesithi no kumele siqale siye kwenza ilada angazi ilada uyazwe ngalo. Wathi kumele siye kwenza ilada. And masenza ilada laphana kumele uthenga impahla zomntwana umthumele igama. Angimazi lo mntwana angimbonanga. Uyabona? But ngaba ne dream ukuthi umntwana uthathiwa ngithi ngoba naye uyasho ukuthi umntwana uthwetshuliwe. Angithi okay ngathenga impahla ngamthumela legama. Wabe sebuya ibhudilwana sayenza umsebenzi esigangeni. Okay. Phambi kokuba sivuke senze umsebenzi egangeni saqala sahamba bathini eMpophomeni. Yazi masifika eMpophomeni ngalo kwakumele ngingene eMpophomeni ngayala bazama ukumbamba babe yi4 benidonsela lapha ngayala anzange ngangena eMpophomeni babe bengenzela into zabo ngiguqile phansi ngangena ngeMpophomeni sahamba. So sithema next day sabe sesihamba esigangeni sesiyenza umsebenzi womntwana. Yimi ngusister wami ozemva kwami no brother wami mina engizemva kwakhe nabanye nje sasibadingile nje. Sahamba esigangeni sithema sifike esigangeni wathi asibuye nenkukhu kumele ngithenge inkukhu ezi2. So sahamba lenkukhu eyi1 ngoba eyi1 kwathi iyaphekwa kuphi endlini. So masifike esigangeni lapha sibulala inkukhu uyabona inkukhu ithi isikhathiwe lapha ibilokhe
inyakaza Yeah. like ithwani ikhala ngithi yayenza kanjalo inkukhu yakhona samangala sathi ayikhami kwenzakalana yena ubhudulwana bese sithi no kuyenzakala nje ukuthi kunempikiswano nje kwabakini uyabona okay hayi savuma so ubhudulwana bese wathi sithenga ama razors sathi ama razors wabe sesithi mina wami aka ngicaphi ukungicaba lokhana uyangiqinisa ukuthi izitha zami zinjani zingangikhuleli okay mina wami ngiqaba yazi uthe mama esaphathi kokungiqaba irazor yanyamalala sayidinga yonke indawo asiyitholanga sabe sesihamba kuyibhudilwana so sithe masifika lapha ubhudilwana bese sithi kungcono sinjani chaya isithundu igobonga ngithi sichayi angithi mawuchaya igobonga yabe kudliwani khona kya sasisidla masisidla umna wami nanto idlozi lavuka kumna wami mina ngiyakhuleka ngama-tongues so into yakhona yayifani yena uvukelwe idlozi ngithi mina ngikhuleka ngama-tongues sinomsindo phakathi kwethu ngathi singabantu laba abalwayo something uyabona ubhudilwana wabe sithi bayekele esho kubhudwana hayi sabhiza saba busy mina ngapha ngiyakhuleka ngapha yena ushaya ngedlozi kwaze kwaphela sithema kuphela laphana ubhudilwana sesithi no isifine iqalani ke uphuza utshwala nayo sesiphuzisa utshwala saphuza utshwala sabe sesiphuma sesibuyela endlini so masifika endlini laphana wayenthe ndinge ibhodlela something like ibhodlela le mayonnaise angithi wafaka izihlahla zakazifakayo wabe sesithi ngibize bonke ama-enemy ami especially like abathakatha embazi nje kwabona like imali ikhula like imali ihlala emakhaya uyabukwazi ukuthi emzindwana abathakatha o emzindwana abanjani ngithi wathi ngibabize bonke ngibathuke yazi brother inhlambe engazikhuluma estradeni so phakathi kobusuku ngo12 estradeni ngakhuluma ngathuka okay then after that sabe sesibuyele endlini yena seqedile wakhe umsebenzi angithi no wami umsebenzi usuphelile angithi so umsebenzi owawususele ewayithi uzoncedisa ngawo yikube lokho ekukhuphula isithunywa sami angithi and then kwakuyi Saturday salala ke siphuza ke Saturday la saphuza brother sasine speaker sokuthi sishaya ingoma zona ezizethomoya msho zona ezezinto ezigidwayo lezi sagida kwaze kwasa siphuza sidakwe yazi ngithe mamvuke ekseni hayi ilanga lakhona ngashona nginembuzo holiday ukuthi lento engiyenzayo ngiyenzelani ngifunani kahle ngoba into le ayingisebenzele ngathatha izwatsho zonke enganginazo konke lezigaba balo wasekuqalena ngithi nilazi kaBhudilo konke namakhandlela wayengiphele ikhandlela eli red ukuthi ngilibophele eminyango wami ukuthi ili protection yami ngathatha konke and ngathi mangisabhizi udiyo lasuka phezulu le lwazowa phansi lwa phahlaka ngathatha yonke into ngayemthanga ngafaka emaplastic ngathi no angeke ngiphinde futhi mina ngisebenzise lezi zinto ebusuku yikho kwafika khona iphupho futhi ngaphupha mbona like twayini inkosi no twayini ibutho kufika amabutho kwami bathi sithunywe inkosi mina athi lithunywe inkosi kwenzakalani wathi kuthwe sikutshela ukuthi uzosebenza ngeChurch uzokhuleka ngathi mina bathi ayisiyahamba badlula bahamba ngathi ayibo kwenzakalani okay angithi ndahlile imithi liyana yimi into eseleyo kusele izimpahla like amabhayi lamalokhu zenini and then okunye amabhayi nganginilawo ayikababalwana uBhudilo omswati akhona wayewachisile kwakusele okunye wayekubone naye ukuthi kuyakhanya ku right kuye wathi ngigcine just for in case okay so kwabe sokubuya Saturday ngabe sengihamba isonto yabona isonto le ngithe ngathi bangiqambela amanga ngabuyela ngiphethe izinto ukuthi ziyachiswa ngithe mangifika bafika bangitshela
into leziyana babe sebengitshela ukuthi mangifika endlini ngihambe ngiyozichisa vele ngathi kumele ngihlala amalanga amangayi bathi ungafikisi 3 days hayi vele mina ngabona sokuyimthwala enzima same day ngibuye echurch ilanga kungathi kuba mnyama ngacela usister wami ukuthi engikhaphe siyochisa sahamba sachisa uyazi brother ngithe mambuya ngezwe ngathi kunento something ephumileyo emzimbeni wami ngazizwa ukuthi no manje sengingumuntu manje then ngaqala ukukhuleka brother ngabuyela kuphi kubazalwane angithi le isonto ipostoli lebe mfuna ukuyadinga usizo ukuthi ngechisa ini into leziyana but akuyona isonto engifunayo mina isonto yami yini ngabazalwane ngabuyela kubazalwane sangena ku fasting iviki yakho nama ngiku fasting ngakhuleka brother so ngithe mangikhuleka ngaqala ukuzwa ukuthi manje iHoly Spirit yafika ngakhuleka ukukhuleka kwami ngangikhulekela ngisemsebenzini like umsebenzi wami ngiyenza iBible and Child Minding umntwana oyi1 kuphela so abelungu bamabekho siba yithulo umntana endlini ngakhuleka brother umntwana besasemncane that time ngakhuleka ngakhala ukweza ukukhala lokhana like ukukhala lokhana ukuthi into le uyenza imbi uke wabona like ukukhala lokhana okungana control lokhana uyabona yikho kwafika kimi ngakhala so ifasting le yaba nge1 week Monday to shukuthi yaba nge-Monday to Saturday mangaphambanisi ngoba Sunday nganze echurch so okay ngakhuleka Monday to Friday and then namaphupha seqala ukubuya and then futhi kulento engikhohle ukutshela yona into engayinotisayo ngithi ma ungumuntu obamba izihlahla ngithi thwa ama vision akho kubuya kwawa ngithi awafani nomuntu okhonza uNkulunkulu kuphela awafani lawa abantu abayizangoma ane darkness phakathi uke wabona uyabona ukuthi asonto ebuya kuNkulunkulu le ngoba ama vision engase ngiwabona ngithi ngase mbona ukuthi no asoma vision abuya kuNkulunkulu lawo nokune something wrong phakathi uyabona so ama vision lawo ay darkness lawo abuya ku kingdom of darkness ngithe mase ngibuya ngapha kubazalwane sengichisile zonke izinto angithi havaleka brother ngaqala ukuthi akusela vision ebuyayo kimi asekho konke lokho kade ngubona ngisiba ngumuntu lwana ogqizayo ogidayo kwaphela kwakungasabe khona ngangasala vision engibonayo okay ngaqala ukukhuleka angithi la ngapha kubazalwane bangisiza bangikhulekela naba ngithi so but kubazalwane ngapha angizange ngaba ne confession ukuthi mina ngibe ngumuntu okade sebamba okanjani no angizange ngaba nakho lokho ngahamba siyacela usizo nje mbatshela like ukuthi ngike ngasebenza ebunyameni nami ne ngizocela lingikhulekele uke wabona cause like bazalwane labade ngibahamba bekungasibazalwane laba ukuthi kumele kube ne repentance nje eyenziwayo lapha uke wabona no ibingekho ibe kungana holiness lapha nesontweni leya kodwa bebekhulekela impela bangikhulekela so nami angithi bengiku week yokukhuleka kwathi Saturday ekseni ngathi mangivuka ngathi yazini namhlanje ngifuna ukuthi ngike ngibe nabantwana bami sike sivuke senze breakfast nabantu abami sidle sindawonye uyabona ngizwa ngisiba nengqondo leyane ngitshela kanjalo ke wabona ngathi ngifuna kuba nabantwana bami kuphela angifune enye into ke wabona ngifuna kuba nabantwana bami kuphela yazi brother ngayenza ibreakfast eserious yazi ngayifaka etafuleni ngaqeda ngababiza abantu abami ngathi wozani bantwana yazi ngathi asikhulekeni sakhuleka yazi brother phambi kokuba ngidle siceda ukukhuleka ngithi ngaba like le nosizi ngaphakathi kwami yabona ngaba nosizi ngaphakathi kwami kwaba khona engathi kulomuntu ontshelayo ukuthi
Elena ubusenzani olalong. Awubona uNkulunkulu ukuthi ukuthanda kangakanani. Awubona ukuthi lento ade uyenza ingcolile. uNkulunkulu akayifuni. Why wenza kanje? Khuleka. Ngasukuma brother. Ngangena ebedroom yami. Ngakhuleka. Bengumuntu lana othi mayikhuleka maybe ngithatha maybe about 30 minutes. But that day ngicabanga ukuthi i3 hours ngayifikisa brother ngikhuleka. Yazi ngasho ukuthi I'm sure i-deliverance ngayithola endlini that day brother. Ngangikhuleka so ngizwe ngathi kulomuntu ozongiwisa. Ukwabona uphathi komkhuleko. Uwe. Ngawa more than 3 times. Ngawuqala kwaba khona umuntu othi vuka, khuleka. Ngavuka ngaguqa phansi, ngakhuleka. Ngawa. Ngavuka. Engathi umuntu uyantshela ukuthi vuka khuleka. Ngavuka. Ngikhala. Then third time ngawa. Angivukanga third time. Uyazi ukukhuleka kwami ngithi ngangingasakhulekeli mina ngedwa. Ngaba sengingumuntu lana ongathi uyamanifest angithi sengikhulekela nabantu abakuma ocean abathunjiweyo. Uke wabona nabantu like abahlutshwa like ngama spiritual husband, spiritual wife. Angithi ngabe sengathi umuntu omanifestayo kanjalo. Uke wabona. Okay. Ngakhuleka. Ngabakhulekela ngaba 3 hours yonke mangaphambanisi. Ngaqeda. Yazi ngithi mangiqeda brother. Ngisho no neighbor wami wathi hayi uNkulunkulu khona. Uyazi ungitshintshile nami wangifaka lapha kade ngacabanga ikhona. Hayi uyakhuleka sisi. Okay. It's fine. So ngahamba esontweni kwakuyi Saturday yangithi Sunday ngahamba eChurch. Lento engiyenze endlini into yafika yavuka nase church. Ngaba ne crisis kimi nje uke wabona. Yazi but enhlizweni lokho ekufika liyani inkulumo yokuthi why bengenza kanje? Bengabona ukuthi uNkulunkulu uyandithanda. Why bengisifake ebunyameni? Yini into akade ngiyenza? Bengishoda ngani? Ngoba ngiyasebenza. uNkulunkulu khona. Why bengisiyazifaka like endleleni yobunyama? Why? Ngakhuleka nasesontweni upastor wangisiza, wangikhulekela naye. Uke wabona? Bangikhulekela. Okay. Manje ama vision seyabuya. Yabona? Angithi lawana abengasabuya asebunyameni. Manje kwasokubuya ama vision asekukhanyeni manje. So ekukhanye nama vision lawo isonto lenguyo. Ngicabanga ukuthi bekungasiyo uNkulunkulu afuna ngibe kuyo. Uyabona? Ngoba every time bengithi masiku fasting or even noma singekho ku fasting bengibona like ngento ezenzakala phakathi esontweni la. So but mina ngithi it's fine. Angithi umuntu okhulekayo ngizoyidlulisa lento ngizoyikhulekela noma into edangerous kangakanani ngizoyikhulekela. Ithi mina ngicontinue ngihambe esontweni because mina isonto lana ngayithatha nje ukuthi isonto okukhulekwa khona. Uke wabona? Ngingazitshela ukuthi holiness ikhona ngoba bengingakabi yazi holiness ukuthi into enjani. Uyabona? Okay. Othi siyenze so. Othi siyemakethe kancane. ST Media iwethulela i-road show enkulu eJohannesburg eKagiso ngaphansi kwesihloko esithi nangu Jesu ngomhla ka-30 August 2025 starting from 10 a.m. till late. eKagiso i-address ekhona ithi Kagiso Drive and Big Street ngaseLusham Hostel. Kanti ikhulumo ezobe zikhona umfundisi uManqoba Nhleko all the way from Durban kanye nomfundisi uModisane from eKagiso. Kanti umculo nendumiso ukhona
Mr Faith Ngwenya, Amahle Shares, nokulunga Nxumalo, khona Amandla Msomo, Tebogo Mapozo, owaziwa kwi-God's Army. Kanti for more details 0788 417 844 or 067 732 2417. Asibonane khona, Ahiso Roadshow. See you there. Yebo, siyabonga kakhulu. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Sisahleli naye usisi. Due to isikhathi sithayi okungcono mhlambe sizoyi-organizer aphinda abuye futhi ngoba asifuni ukuthi umuntu makafika la angayiqedi into yakhe. We want the person or the guest to empty themselves kulokho esuke beze nakho. So angithi lapho ngase ngiqala ukuthi ngiyabona ama vision into ezenzakalayo ngasesontweni lensonta kuya ngithi I remember sasiku 3 days fasting, so ngabe sengiba bengimuntu lana ukuthi mangithola ngiba nama vision ngiyahamba ngiyewashare esontweni angithi manje the thing is noma ngase ngithi mangihamba ngiyawashare esontweni ngase ngibonile ngento embi eyenzakala ngapi esontweni leyi. So ngoba ngangithi mangiba nama vision engwakhulumayo ngithi kuba khona ukuthi like ngabantu labana asebe angazi ukuthi ngabe kangithi ngabantu abanjani, like abantu labana abangathi aba believe ngayo ngoba ibe kuyisonto engana holiness kumbe angazi njalo so and then kwasokuthi enye day sathi masiku fasting ngabe sengibona omunye usisi ebuya ku pastor ezomtshela ngomunye imember yasesontweni. Angithi like ima kulomuntu ongakuphathanga kahle noma ubuya ku pastor kumele into yakho lifike likhulekele or limbize lizoyikhuluma liqede ndawonye angithi but mina ngabona upastor nosisi lo bekhulekela lwana omunye imember bemkhesa ukumkhulekela kwabo ngabona bemkhesa yabona. So kwadlula and then makudlula laphana mina ngumuntu lwana ukuthi ngithatha isikhathi sokuthi into mangiyibona ngize ngishiye into leyana ngumuntu lwana ukuthi ngifuna ukuyibona kahle kahle ukuthi kwenzakalani iyapi lento. Kwabe sokusiyabuya futhi same day mangiqeda ukubona bekhesa usisi lo kwabuye linye iphupho futhi ngabe mbona upastor nabanye bakhe abangaphansi kwakhe abayi2 beguqe phansi ngevision engangibatshele yona. Angithi abantu mabeguqe phansi bephamisa izandla so bakhuleka ngithi but bona babengakhuleki ngezwe bekhuluma igama lami bethu Ellen uthatha ama chance uyabona ngapha bebheke phezulu befaka amasudu bonke. So yabe sisiyaphela ivision liyana. Okay, and brother anzange ngathatha ama action ukuthi no lesonto akusosonto amshomele nsonto ki ngakhontina ndoke ngihamba ngena ku fasting but still ama vision namaphupho ayelokhe ebuya. And then mayibuya laphana elokugcina elabuyayo ngabona mangifika esontweni ngihleli nomunye usisi siyakhuleka like masikhuleka kwaqala usisi lwana ukukhuleka mina ngihlele esitulweni usisi lwana uyakhuleka la ngama-tongues khuleka la ngama-tongues nami ngabe ngisukuma manisukuma nsiyakhuleka laphana ngabe sengisiya izwa i-voice like i-voice liyana ithi Ellen uzolunywa. Ngathi ngizolunywa ngabona like kuyi-screen esibuya phambi kobuso bami ngabona ngifika ngene esontweni ngihlala esitulweni kanti isitulo lesi engizahlala kuso ngizolunywa esandleni so yaphela kanjalo ukuthi ngizolunywa. Then after that brother ngaqala ukuhlala phansi ngathi no mina ngizokhuleka ngizocela uNkulunkulu ambonise isonto okumele ngiyokuyo. Angithi uyabona kumanje ngiyabona into ezenzakalayo angithi mangikhuleka uNkulunkulu uzohlule kanjani ukumbonisa ibandla enzakuya kulo. So ngakhuleka brother I'm sure ngahlala almost about 3 to 4 months ngingayisontweni ngihlele endlini ngikhuleka but ngiyena kuma fasting ngikhuleka impela. Then
yikho ngabe sengibona ubani uSister Nyasha. Ende futhi phambi kokuba ngibona uSister Nyasha ngikusho ukuthi ngichiyile emuva ukuthi ukubuyela kwami kubazalwane kwaqala kanjani mase ngichisile zonke lezi zinto. Ngaqala ukubona upart 1 ka brother Enigma. Uyabona upart 1 ka brother Enigma wangiphendula mina ngifuna ukuqamba amanga. Wangikhipha esonweni sami, wangikhipha ebubini bami. Mambona upart 1 ka brother Enigma. Wangikhalisa kakhulu. Ngoba into engangizenza uke wabona nezinto mase mamela ipart 1 ka brother Enigma. Hayi ngabona ukuthi ngingcolile brother. Asenze upart 2 wethu. Ne. That's quite very interesting. Ne. Manje. Leyo I think let's organize part 2. Bazalwane bam lamakhaya ngicela ningixolela usisi ukumbamba la. Ngifuna ukuthi masenze upart 2 wethu akhulume yonke into the way azobe khuluma ngayo without any rush, without any pressure of time njalo njalo. So ngiyathanda nje just ukuthi only for today sibambela nosiswami. Soon and very soon I'll call you siyenze futhi upart 2 wethu phela ngishabe uthatha 2 hours 3 hours whatever time. I think yomele kuze mina nawe kuphela la e-studio singenabanye abantu abazobe bekhona abazobe belandela. Yes, so just for only today nje ngiyacela sibambela maybe your closing words nje namazwi wakho wokucina sisi. Okay. Kubabukeli abasemakhaya ngendawo. Ngiyathemba lapha elikhona lihlale likwazi ukuthi uNkulunkulu uyalithanda. Ngoba lapha embuya khona ngibuye ebunyameni. But njengomntwana kaNkulunkulu ungikhiphile uNkulunkulu ebunyameni wazongilethe kukhanyeni. Ende wazombusisa ngento eziningi. Ngiyacela emakhaya ukuthi lihlale lilethemba ukuthi uNkulunkulu khona uyalithanda. Noma ukuphi uNkulunkulu nawe. Ungalahleli impilo yakho ebunyameni. Inkinga zakho zonke ezitshela uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu nguye wasidalayo wasiletha kunomhlaba. Kodwa uSathane nguye osuka asitwiste afuna simsebenzele. Yani. Kodwa egameni lika Jesu hlala nilithemba likuNkulunkulu. So buyasibonane futhi. Lizezwa. Siyabonga sisi. Because ayigcine. Thank you so much. Please do come back here and esinye isikhathi for us ukuthi ubuye sizoyiqedela into yakho. Hayi ngizobuya ngoba ijourney yami inkulu shem. Yeah. Ngoba ende bengakwazi nami ukuthi like uNkulunkulu ube